Kei te piki haere tonu te tatauranga mo te tokomaha o ngā tāne Māori e toromi ana. Tērā te heitara nā te aro kore o rātou ki ngā whakatūpato i pērā ai, kei a te hemara rauhihi tēnei pūrongo. Kua roa nei ngā Māori e kauhoi ana i ngā moana i ngā awa hoki. Nō reira, heha ia te take e piki ana te tatauranga o ngā toremitanga o ngā tāne Māori. Tui ka hinga rātou i te waka haere rātou ki te koihu i te moana. He tokomaha ngā tāne Māori ka taka ki te raru i ngā wā e ruku kaimoana i rātou nā te kore i ako tika me pēhea i ngā kura ruku. Engari hei tā ngā tai tamariki Māori. Me ako ki te koihu e kātai ka haere ki te tiki kaimoana. Ko ia te whainga a kiwa ropitini kia whai wāhi ai ia ki te ruku kaimoana a tōna wā. Engari e harei te rukuruku noiho e ngau nei i te hunga tāne. He maha ngā tūāhua i toremi ai ngā tāne Māori i tēnei tau, mai te ruku ki ngā wai riporipo o te moana, tairawa ki te haere noiho ki te kaukau ki ngā wai marino pēnei tēnei. Ko tā te tumu whakahaere o te rōpū haumaru wai o Aotearoa, a Matt Claridge, kia kaua tātou e noho kua renua. They're recreational based, the people are choosing to be in the water, and that's where practically all of those drownings are preventable. If you're choosing to go in the water, whether you're swimming, boating, fishing, whatever it may be, there's some basic safety precautions. E ki ana nā te nui o te utu o ngā krahe kauhoi, i tā mō ai te iwi Māori i ngā whare ako kauhoi. It only costs $200 to teach a kid to swim, but the social cost of someone losing their life to drowning is about $4 million. To me, there's no comparison. Haere ki ētahi whare kauhoi te ako. Te hemara rauhihi, te karere.